Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey şehit Hacı Nuri, ey Fadai Teala duvara meneba fitne fesadi inşallah. Fadai Teala vaniku ve şehit kırvğın dukhuna ve da fatsini inşallah. Tebka nasip emedi inşallah Teala. Fada khuyna ve bka vesila zafera İslam-ı Kur'an'ı hatına şeriat-ı Muhammed'i inşallah Teala. Amin. Ve li ruhi şühedâ-i İslam vel Kur'an. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit Hacı Nuri, Allah onun şehadetini kabul etsin. Şehit Hacı Nuri bir Kur'an aşıkıydı. Gerçekten Kur'an aşıkıydı. Günde en az belki 2-3 cüzü, belki 5 cüzü de Kur'an okurdu. Yani her gittiğimde bakıyordum Kur'an'ı aşıktır. Dükkanda Kur'an okuyordu. O kadar öyle Kur'an aşıkıydı. Aynı zamanda Şehit Hacı Nuri yani bir mücahit, bir dava adamıydı. Yani nereye gitse davasını hiç çekinmeden İslami gençlere anlatırdı. Sonra öyle aylar yıllar böyle geçti. Sonra bir gün ben oraya gittim. Sanki bu mürted örgüt dedi, bana telefon açmışlar. Dedi %90 bu mürted örgütün adamlarıdır. Dedi beni tehdit ediyorlar. Demişler işte sen kepeneklere uymuyorsun. Kepenek kapanmalar vardı ya. İşte ondan dolayı demiş işte biz sen dükkanı kapatacaksın. Kapatmazsan işte şöyle böyle olur gibisine tehdit etmişlerdi. Fakat hiç çekinmeden dedi ki işte biz bu yola baş koymuşuz Allah'ın izniyle. Aynı zamanda Kur'an da oradaki çocuklara ders de veriyor. Mahalledeki çocuklar gelip orada ondan ders alıyor. Dükkanda ders alıyorlardı. Devamlı öyle Kur'an okurdu ve çocuklara da ders veriyordu. Bunda biz de şahit olduk. Ama çok zor zamanlardı. Yani gerçekten herkes bunu yapamıyordu yani. Gerçekten çok cömertti yani. Biz onun cömertliğinden yani tereddüt yoktu. Ailesine karşı da güzel iyiydi. Bunda bir şeydi. Bir de şehit olurken ona bomba atmışlardı. Kur'an'ı da yaralıydı. Kur'an'ına birçok o şarapnel parçaları isabet etmişti. Şehit Hacı da çok yani belki yüzlerce şarapnel parçasıyla yaralıydı. En son şehit olmuş tabi fakülte yetiştirirken şehit olmuştu. Tabi şehit olurken ona bomba atarken bir tane genç ondan ders alan bir tane genç çocuk o mahallede 8-9 yaşlarında öyle bir çocuk. Ona bomba atarken o komşular diyorlar işte falan dükkana bomba atıyorlar. Çocuk geliyor bakıyor ki şehit uzanmış yere yaralıdır. Kanlar içindedir. Tabii çocuktur. Bir şey yapamıyor. Hemen koşuyor Bizim bir arkadaşın dükkanı da tam 4 yolun tam köşesinde. Şimdi eczane olan yerde. O 4 yol eczanesi. Orada tavuk satıyordu bir arkadaşımız. O çocuk biliyor demek ki oraya gidip gelirken biliyor onun arkadaşı olduğunu. Çocuk oraya koşuyor. Diyor geliyor direktmen tam o kuru çeşmenin son durağından 4 yola kadar. Koşuyor diyor abi diyor o Hacı abi diyor yaralıdır diyor koşun oraya. Oradaki arkadaşlar da çocuk olduğu için fazla vermiyorlar, önemsemiyorlar. Çocuk direktmen yine oraya dükkanına kadar koşuyor. Tam orasıyla arası yani 400 metre 500 metre mesafe var. Çocuk oraya gidiyor, bekliyor, kimse gelmiyor. Tekrar 4 yola kadar koşuyor, geliyor diyor abi siz ne yapıyorsunuz? Hacı abi yaralıdır. Oradaki arkadaş diyor ya bu çocuk ne diyor? Hele bir gidin biriniz bakın. Tabi oradaki arkadaşlardan bir tanesi koşup oraya geliyor, bakıyor ki Şehit Hacı abi şehit oluyor. Yani yaralıdır ama son nefeslerini veriyor. Cenazesi tabi çok kalabalık bir cenazeyle getirdik buraya, biz onu defnettik. Allah onun şehadetini kabul etsin inşallah. Tabi şehadetine gelince
bir gün öyle aynen bu ayda hemen hemen her gün ben işten gelirken benim yol üzerimdi. Ben ona uğrardım. O gün biraz rahatsızdım, uğramadım. Ben geldim eve, böbrek hastasıyım. Ben biraz böbreklerimden şey vardı, sıkıntı vardı. Tam evde yatağa uzanmıştım. Bir baktım bir tane arkadaş geldi, kapıyı çaldı, dedi senin Şehit Hacı abiden haberin var mı? Dedim valla haberim yoktur. Dedi valla Şehit Hacı abi yaralıdır. Nasıl yaralıdır? Dedi valla Şehit Hacı abi tam Kur'an okurken bu mürted örgütün adamları gelip onun dükkanına bomba atmışlar. O Şehit Hacı abi yaralıdır. Nerededir? Dedi valla fakültededir. İnan ki ben o hastalığımı unuttum artık. Yani o çok da hastaydım. Yani hemen kalktım, giyindim, fakülteye gittim. Baktım ki arkadaşlar onu şey almışlar. O yıkanma bölümüne almışlar. Onu yıkıyorlar. İnan ki şehit gülüyordu yani. كانك اوك يكي هناك قرج داغي هبون بيشاوي بيشا يعني كبير بكذا عربي جيرد قوتن معمود باشون يعني ويتشاخد تميز بون شد كانا يرودني كانا محمود رودني ش محمود را دبي والله دبي إيرو سانكي بيرتشعبي من دنيا تعيل بيرتشعبي معمول جي بي حنا قد في خالي حاجة قيتي شهيد ببي دشت كانت شو رودني دبي قرآن خفاتك وفاناتين دحبن فاناتين في بنبيداتين بني معساوي نهاية وجيتني لكن إنام كيفاي 6 سالة يعني هنكي أقدبي يعني تقاد حقيوي دا بيجم يعني أخوة زي هندك بيجم يعني دي سازي كين بيجم دا حقي إسلامي دا حياك تبيجي دريا إسلامي دا بو وصاج جينجا حستكر جينج دهاتن تكاني لي توب دبو مسيوا يعني اوكا اسلامي دداوان درس دداوان تربيه دداوان بيش تمام تشون لي توب دبون سرس بيد تشون حيا ايفاركي ودات مالي جنجيش خد تشون مال اخر يعني برجي حسكرن كي جنجي تدي كي جي اسلامي حسكرن طب جويجي حسكرن كي ويجي ريا اسلامي ددا بيشاوان جوان ردقو و كان خود بو ایواری چو سرس بید هات مال آخر یعنی باشقه تقونیا مونیا کی یعنی باشقه نه یعنی هر پنج فرض خو الجامعه لمشت کر سرس بی جانا یعنی وساکی نرحت بو انکی نرحت بو نتچو اما وکی دنی دوام لید جامعه ده بو طبعا جامعه حسكر جريا خودي حسكر بالشبرو إبابات جبوي خودي تكر يعني أكا ريا إسلامي برفان فان جنجاجي تخست جبوي خودي تكر يعني جبوي خودي جيوي سر قرآني دتكاناوي ده شيء تكر يعني صرف جبوي قرآناوي جبوي خودي جبوي إسلامي وي شيء تكر باش قد زراكي ندابو كسكي ندابوان ماليوان نخاربو تشتكي بوان نكربو يعني جبوي كي تك جي عاجز ممكن ريا خودي داجو قواقي قرآن أو ذكر كتابات خون دين كتابي خوندن قرآن أخذ خوند حتى كي قرآن أخذ سري سبينا خوندانا شخص شندر درنت كد أكاد شود كان يجي دي سر قرآني بو دي سا قرآن أخذ ذكر دين كتابي دخوندن دين كتابي فربون دولاب تجا دين كتابي بو إنان كي كو ده حبجاني وكمجي هرن ديسا نا بحثا نافي فانا دبه از نفرتيتكم يعني ادبي برا نافي وان ني نكبه قهيمن كي اوقا كي زرارا وان مدي يعني واي 6 سالي مدي كي تشقى زرارا وان قشتا مسلمانا قشتا ما قشتا يعني ما تيج دا سيوان كشاند يعني ما فرق لو كم يكي تاني بو جنجك بو
مالا ملپشتوالي جامعي بو مالا آبيوي لدري مرديني بو وهات تيش خورتي مالا آبي خور ويزفت كربون يعني إسكنجاكي بي كربون دوي إسكنجي إنجا عقلي خو هنداك يعني لهف كت وبيا كشان حتى كي هالروج تشو برمي جمع ديار بكر حتى كي صارت دا قديان يعني بيوي إسكنجا وارا وجداوي حمي دابو نبرت خارا بيوي رسال نقد يباوي بشي بكرن يعني نظام ادوين هما بحثا وان نبه وأز دنگي نافي وان نيم جارك كي أبقى زرارة وان قشتيا ما وشخوح جيراني ما دوري ما يعني هر روش جنجك شهيد كرن هر روش عالمك جيكي شهيد كرن إيوانا حمي كذا ما تشوت إيوانا حمي دلي ما ديشيا فرق أنا جمرة فرقناك ها أولادكي متشو ها أولادكي جمعتي تشو أسبربيشيان ويشافي من أشيار بمرازايو من ميجا سبيكر الميجا سبيرة دي هات نبا حوشي داري حوشي يعني داري من قلتيه داري الميجر قو أمينة أزدر كتم قو هيش خنق حرينة قو هيش خنق حرينة خنيشينا أبي شهيد بو ما أزانوكي يعني شهيد بيه نوا حوشي چون نزیکیوی و گو خنق حرین نوا حوشي بينا كوسا وكت بينا مسكي و كت نوا حوشي تينا كش خديلاو أزرابو أشيار بو مجي أو بين در كتم دربن دري فكر در كتم دربن أو بين هيد دبي دجيم دبو يعني مصا